Assalamu alaikum dostlar. Bugün sizlerge bir çakan fermer Sardar agazın үйüne gelip, ошол сатыла турган кочкор бар экен. Кочкорду көрсөтүп коелу. Мындай тооктор дагы бар экен, тооктор дагы сатылат экен. Бурама эле бул Сардар ака. Бурама породасындагы тооктор. Канча короз, канча мәки бар Сардар ака? 7-8 koroz, kalganı mek ya. Kançadan da utas bularda? Koroz doğru 1,5, mastekleri 1000 somdan deydi. Hazır hem koçkordu görseteyin sizlerge. Bunu alıp gelip otat. Maki dostlar, koçkor. Sardar aka. Gelin hem belaka. Koçkor jönündө kişine malumat berip ketpeysiz? Boyu kança? Boyu 1 metr. Boyu 1 metr ha? Ölçü Boyu. Ova, ölçügen 1 metr boyu. Bu ne poroda bu? Bu Araşan men Gisar aralashkan. Araşan Gisar aralashkan? Ha, argındaş kılgan. Koyda turdu bu la? Ova, koyda turdu buna. Kança жылдан beri koyu otası bunu? 2 yıl boldu koyganıma. 2 yıl? Ova. Kozulары, düşkön kozulары kaysylar? Düşkön kozulары narkozundan da jaktırat, kara kozulар. Mına o kara kozulары var. Ova, şular kozulары. Mına kozulары eken. Eң çoğun kozusu uşul ba? Ova. Bıyıldagı uşudan düşkön kozular mı? O kozulар, şundan düşkön kozulар. Mayda kozulары? Şundan düşkön kozulар. Mınaki dostlar. Kozular jakşı düştür bırak. Bu qaysı liniyadan mınday liniyası? Bu Bişkek'te Ahmet'ti, Magnit'tin balası. Ha, Magnit'tin balası mı? Magnit'ti bu Abdullah'dan, Şaripov'tan algan, Abdullah Şaripov'tan algan. Magnit'ti özünü. Ayak hem tag tügünü çıksak Abdullah Şaripov'tan çıkan koçkalar da. Kança yıl koydun dediniz? 2 yıl koydum bunu. 2 yıl. Jakşı ele fayda görüpsüz onda. Ama sonra bu kurduklarını görgüz. Zirkalini kurdukları. Kuyrukların görgözüp koyayım ben bir sıra. Maki dostlar. Ne dep koydular bu kuyrukta? Zirkalini kuyruk. Maki dostlar. Boyu 1 metr. Hazır uşu turuşta salmağı kança primerna? 150 çıkıp olat ha. Koçkor hem koyda turgan eken, biraz arıgırak eken. Urukka koyam degenler bolsa, kayrılsaňar bolat. Maki koçkor. Tumşuktары. Kulağın ölçep görmediniz mi kulağın? Bul hem aralashpasa kulağın ölçeştin keregi dele jok ha. Enesi Gisar, atası Araşan. Enesi Gisar, atası Araşan. Jünü şotka jün dep koyup ele. Şotka jün. Jünü şotka jün. Bak şunday eken dostlar. Puk çıgarat da bak, içinde puk çıgarat. Hazır bul koylar menle aralashıp jüröbü je bölök turabı? Az bölüp koydum uca. Ha, bölüp koydunuz mu? Em bölüpsüz da. Oşonda bu yıl mına 3-nчү baldarını alat ekensiz da? Bu yıl 2. baldarını alam. Ha, 2-nчи baldarını. Bu yılkı tulgan kozlar 2. baldar. Bu 6 tişten 8 tişke ötüdü. 8 tişke ötüdü o. Oşonda kança jaş bolup kalat? 4 jaş bolup kalat? 4. yıl ketüdü uca. 4 jaşar koçkor eken. Mına baldarındagı aralatı bir tartıp koyun. Mına kiçine kozlar uşun baldar dediniz ha? Kança koçkor düştü hem kozlardan aka? Bu yılkı jalan urgaç berip atат. Bu yıl jalan urgaç berip atат deydi. Былтыр jalan koçkor bergen eken. Былтыр ошо 2 тишине койгондо jalan koçkor bergen da. Бул эми чоңоюп ушу jalan kozlar urgaç düşüdü. Bu yıl urgaçı kozu köbürak eкен. Mına aldından tartıp koyunçu. Mına çoňdu da uşun balası dediniz mi? Mınaki dostlar. Magnit'tin liniyasından
Мынашы козулар түштүр. Сардар ака канча жем берип атасыз бул кочкорго? Азыр бир килога жетпеген жем берип баштатам уже. 1 килога жетпеген эмне жем берип атасыз? Макеле берип атам азыр кичине. макеле. Маке берип койтам, ошо 1 килога жетпеген маке берип коем. Мынакей достор, экрандагы номерлерге кайрылып бересиздер. Мен экранга номерин коюп коем. WhatsApp байланыш номерлерин. Байланышып, сүйлөшүп, келишип, туура келсе, ушу кочкорду алып, койлорго коюп уруп алгыла. Турушун көрдүңөрмү? UFC'nin 7 жолку чемпионуна окшоп турат. Кочкор ушул. Сүзбөйбү, Сардар ака? Сүзүп баштап уже бук болуп калыптыр да. Мына шундай достор. 2 күн көрүп атасыңбы 1 метрлигин? Мынакей, азыр кайра кочкорду ордуна алып кирип кетип атат. Жаман узун экен, чозугу дагы чозук кочкор экен. Бунун каймана аты барбы, жокпу? Ат коюп алгансызбы? Каштан. Каштан. Эй. Тополоң кылат го. Мурат? Бу алты сындырып таштапсың? Тополоң кылат эй. Мына койлорду көргөн? Камадык. Мынакей туугандар, койлорду кылдап коюпсуз, а? Койлор кылданган. Азыр канчадан жем жеп атат булар? Булар 150 грамм, 200 граммга жетпеген жем жеп атат азыр кеч бир мал. Сизде көбүнчө гисар окшойт, а? Гисар арашан аралашып кеткен. Аралашпы. Гисар арашан аралашып кеткен. Ошо Мына козулар. Магниттин небере чеберелери болуп кеткен ушунда, мына кичинекейлер. Бишкектен келген. Мына ширагак арашан, а? Ооба. Бишкектен келген шукулар. Бишкектен алдыргам дейт. Монда ширагак тууп берди быйыл энең. Мына ушул ак ширак ушунун баласыбы? Ооба. Мынакей достор, Сардар акем ошо кочкорду көрдүк. Баасын айтып коюң эми. Эми баасын келсе көрсө келишебиз да. Келишим баада экен да? Келишим баада. Келишим баада. Өзү канча калгансыз, сыр болбосо? Козу тиш жарбай туруп $500 калган. Тиш жара электеби? Тиш жара электе $500 калган. Мынакей достор, экрандагы номерлерге байланышып, жана айтып кеттим. Келишип, сүйлөшүп, туура келсе, алып барып, койлоруңуздарга коюп уруп алыңыздар. Каналга катталып, лайк басып койгула. Көрүшкөнчө саламатта болгула.